Ele sofa malo Yesu Kristo le au le kalesia. Ma tu te fata alofa mo folofa atu ila mai moanga. Au se fa poponga le neo tato po kalame ina Vivi'i Ia. O pese ma Vivi'i Ia tato te sanga whamanu ina i pea le anga le lei fai pea o le atua. I loo to soifua ma so mātu wola mai. O mwhai ona wina tu sao atu i maota malawa. Ona o lango mai al vaenga o whai ngā whaiwa. Mai le mtanga luenga o whātoanga ma whai ngā whaiwa. O tātou moni mawina le nei tae au fau, le anga le lei o le atua. A wasa tau mate le ete, pe tātou te aulia mai le nei tae au fau. A wasa whea ngai le hatunu malana e whai le lava yaso o alu atu. O le ae o le ifoifo o sasae masifu. O le neo tātou futi moli e tasi le nei tae au fau. Ma fua isea. Ono le aola vea e o le atua. O le atua tolu tasi pa ia, na o maia le nei tae au fau. I loto soifua mso mātu wola. Whapenale fe au o lo ta ui mai ele pese tolu se lau mali tolu. O ta pena mai ele kalesia EFKS sale au mua. O au na uta oto na moe o file mu. Tolu se lau mali tolu le pese. O le alangina ele EFKS i sale au mua. E to mua ai le tatou maafutanga ele nei tae. O le atua na whaia le langi ma le larolangi, a toa ma me o tumuai. O le atua o le amatanga e o le ngātaanga. O le atua fōfōa na ia whaia le tangata le pale lii o ana ngā luenga. Le tangata na avea matausi mea o le fōfōanga. Sa tu iai le mawhauwhau ia ilo na o la pivi, ma tapua i le atua. Le afuanga na o le toele o tangata whātutua i le nesa pati. E whaaftaia le alofa ma le angalei o le atua. Le atua le tama le alo ma le ngangpai. Te auta muli na o loa fifi ma le pese iwa sifu malua. Le ua tapena mai ai le kalesia
e whakasa se le aula. Ma le Vivi'i Ia le atua I verse 4. O le tangata o le pale ali o ngā luanga mamana le atua na whai. A o le tangata e o la whi mauma wai, e le lei nei ai anga sala tai au. E pe o le mutia ina uataia i le sau o le tai au. A e se le anga lei o le atua,
e saili mai lava le tangata le whaolutanga na ia tapena whaafafine tauanga e ala le soifua to Yesu Keriso ina ia mamama maangalo ai le tangata se lau tolu sifuma lima le pese wa tapena mai le whakasa sa vaya matafang manuta tātou te toele ai le atua ono a tātou se mawhale atonu. O le avavai foi le tātou pukalame, i le nei taeau, taliu mai whauau le tātou maafutanga. E ai taime la ngona ai le mautonu, pe a whai wa whesoa ina lo tātou wola, i whawhita uli o le neolanga. Ai ale maulu tau ma whawhita uli esse. E a vea ma whawai vai lo tau soifua, whātautua, ma so mātou wola tautua i le atua ma lo whingani. E wane mate ai lo tātou wola whātautua, ma lo tātou wola ngā lulue, e tu sai ma le whingangalo o le atua. O whawhita uli ma whaingata o le ola, o le natua o le soifuana. Ai o whaingata na tapena ai lo wola ma so mātou whātauwa. I manuia wa uma na tapena i le atua. Ta tala o tātou loto, whāwanoa ma le totoa. Ai whetalai le li, nei o tāla ngona lona papaima. Se lau ono sifuma lima le pese, wa tapena mai le kalesia EFKS whea e whai mo tātou, e whai mo lātou sao le tātou po kalame le ni taia.
ai taimi tātou te whātala lea ai a whionga le atua. Ma tātou sa ili ai a wala whaingofie ina iau tātou saunga le muai. Ai o whionga tu lei mai a le atua o le afi mama ai e tinei le o la pongsa. Whatasi ai ma le o taota iau tātou loto. O le sulu iau vae ma le mamalama iau wala. E whātum tonu le ala tātou te sāva vali ai. A vea ma vai e whāsusu ai le ngā lala o whanenga. Lua se lau lua sfuli pesi. O le au suina le kalesia e whakasa a opo. O ana a whionga o le afi mama ai.
Hei taimi e ngalo ai le tangata le atua, i ai foi taimi i whatoa mana tua lava le atua, i taimi o mai ai puapo ngā le ola. Ai o le atua wa whiotu mau mai mo oe mau, ina ia whaamali e ina o tātou mana. Pea whai atu mau le whātou tua i atia. Pe mai le vi inga o le atua tolus fumato, o oe o le whaito anga mo. Le ola e ola, lonomi, o le atua o le na whaia oe mau, o le atua na o lo i ai le ola, e mangalo ai foi o tātou leang, e malo lo ai o tātou tino aunga wale, ma saunga le mu ai mea uma tātou te whai. Tolus fumato le vi inga o le atua, o tā pena mai ele kalesia EFKS Niulini. le a faisina tātou malolonga te liu mai, pa walu tātou mafutanga ilona waenga muli.
sauni ato e o le au kerisiano e to ele ilumo le tua. A wale ne sa patipaia. Sauni foi le au sa le via wale upfolfolo le ne yasu. O le upo le atua e tom tawina iso i fua tautua o tatu tangata. A o le tala e au maia le mautinoa ma le amiotonu. A wale tatu fai ngā malanga i le ne tausanga. Kapena se langona o lo ta oto mai le pese lua se lau fasifu mafitu. Le tala e le leia Yesu. Le tala i lona alofu. Le falu tanga le na. O sana, tātou pepese. Lua se lau fasifu fitu le pese leo ta pena mai ele kalesia EFKS Crossroad. O si mai ala mai moa ma lau fafu. Samoa.
Ile manato utua le nei tae au e whapea. Mo tumu le lalolangi la e o le tua. O le whailonga na ilo e Isaia e tutono o le malumalu. Na whaalia ele mamalu ma le sisili ese o le tua. Ai o le whailonga na mauti no ai e Isaia. E iai le tupu e sili atu ia usia. Le mamalu na ma le sisili ese o le tua. O tātou moli mawina ia na ngā luenga mamanu. O le oso ai o le la, malona to e ngoto ifu. Ai awha manianga o tātou tufi tau whao ai i aso umu. Le mamalu na ma le sisili ese o le tua mo oe mau. Ai asa mo atoa ma lau mai mo whafonga le neitaya. Se lau walsuma lua le pesi. O tāpena mai ele ka le sia EFKS maunga fiafi. O le ali o au sāwari. Whaafitai o e au ina mai. Lo lofa na e o lai. O ia ila tunu I babao le Komiti mawhawhitau le neola. Tātou te whawhsea ngai le aso mane aso. O le mea mautino. O le nātua na o le neola. E ei taime taunga le muai. E ei foi taime luta ruta ma sou ai.
Ai o ta u o le pipi mau ia ke wiso. Tātou te langona i nā i pēr le mawhanwhana. Se lau tōlu sfuma lua le pese, wa tā pena le whakasa sa mata i tai. E au alofa atua i so se toto sa mata, o ma ua mai le nei porkala. E mai se au alofa atua i so mātou tina i atu si pepa, whai o loa i atu. O tu ua le mawhtanga, ono le malanga le maliu maleote. O le taulunga le nao le tātou pokalame e nā Vivi'i Ia. Ma whai o na tū whātasi ai pese ma Vivi'i Ia o le atua. E le ngata e whai ma tātou aulanga osi. Ai sile o na wala mai eise fe au le tala lei. A wale mai mo whafonga Samoa. Ma niso mai mo mai lunga o penga ta whailanga. Ma moli le nganga whaftai. Le vaianga o whai ngā whaiva. Le langolango au tua le tātou pokalama. Pa manuia le atua e so se vaianga o ngā whamale ofisa. A wale ati na e ina o Samoa. Ma moli whaile nganga le whaafitai tele, i e ka le sia mau whai pese, na langi ina vi ingo le tua. E whai mataulanga o le nei tai au. O la mātou tatalo, i e whaofi wā tele le nganga o le tua, i loto ma whina ngalo, o pū whātunga o vi inga ma pespesenga. Ai silo na vea o se whato le tala le, e pa ui o tātou loto. Ina ia tupu maola, a tātou iai la tātou sāwalinga, i le mālo e whaambau. Manuia le alo atu le atunu, a wasa uninga mo le asu pa o le tua. Ia alu malimana le upfolfola, a wā nganga o le ilolo. Manuia tele le sa pati o le atua, ono Yesu. Amen.